بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيت فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيت فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي روش باشه وانو روش باشه نم كواليزنا وتبدأ باشن صابين ومسا باشن طيب وش هذا المصبو باشه تقرر ماشي ومسا امرونیش باشن از ناجی لسر پیا باشه وكيجو خوان في حفتة ده شو خوان دغالي يوسف والله ما مست من برتغال محمد uzun siyah evine Kurdistan. Bir havale xalaf sağlam çabukun. Havale xalaf jimar Kurdistan. سي أمين بتشكي ناخذ نخي قالك برتوكي سلامين كردي ده نعم وكيدك خوانت كردي اینجا رمان عرب شما خوند باشه قالك شوان کرد بله بانو ام دسته بکن هفته در بسوی مکاری مالی دابو کاری منی مالی جی پیش پیوی مه هبون منی نو هبو کنده بخب کندنم پیوا منی پیش پیوی مه هبو مگوتو بیردوزی فرشته کنوانی پیمان یا پیش پیوی مه هبون برا حوالی زنار تشکریه وقت کلام که پیوا پیشی و بنی بسی پیوا لسر بیردوزیه بیردوزی چیه حوالی زنار؟ ایدئولوژی هم بله بیردوزی حوالو ایدئولوژی یعنی کلام که هوا که خوب بنویسین و پیرشی بخوین Vamos da birdozia numero allora numero خلصة بخل جاكي كي بلند birdozia bir ماموسته بخوین birdozia mirov xurt nabe mirov qelse بله سپاس دکم توصل فکره بیردوزیا مرو خورد نبه بیردوزیا مرو خورد نبه درجه خالد گرک چیه نبه بیردوزیا مرو خورد نبه مرو پلس جدای پویه بله جدای حوال زنان بیردوزی مرو خورد نبه مرو قرصه
بله Burdozi iyi. Unuttum ben. Bir. بله بله کی کمکی بیر Bir بیر dozi. و کمکی Edin. ایدتنه Burdozi. Ha tamam. بله بله او قوالی وسبور Alhat bilam. پیوا منی دومین پیوا شارستانی کی در کبه بله حوالا دیلان کرم بک شارستانی چیه حوالا دیلان؟ Medeniyet. بله مدنیت شارستانی مدنیت Medeniyet. ولی خلق چاوت شد Valla boş ama usta. Şimdi hoş diliyorsun. هدی پیوا هند بر Peyva indimim de hevoka sınav tüştek memlekir. Hem ödere kurup nevisan diye hem yıkalıs nevisan diye. Ama sen بله Mezopotamya. دقی کی بلند بخوین Mezopotamya. Dervuşa Şaristaniye. مزبوطامیا درگوشا شارستانیان نه بله وانا چوتی هنی دبو کاوالا دیلانده نه مزبوطامیا درگوشا شارستانیان نه گلو ابای این به آنجی ابه راسته شما راسته شبرگو مزبوطامیا پیوکه یک اجمال بله پیوا من سیمین پیوا فرشته برا کی در کبه؟ فرما والی یوسف پیوا من سیمین فرشته فرشته چیه والی یوسف؟ te çu ateye? Meliyaket. Mamuste. Yani meliyaket için beyecek. Melek. Melek. Ha, Kerem gibi birisi. Kim ateş be Yusuf te? Ah mamuste. Ayşe Hanım meleke. Vek. Oo temine ko. Ka bu khayı var Yusuf de gibilen. Ayşe Hanım Vek. Ferişte. Vak ferişte ye ki Hoşike. ye ye anji mina goval Yusuf nisan. Kerem goval Yusuf. Kila rastı. Ayşe Hanım vak ferişteye anji Ayşe Hanım vak ferişteye ki. Valla mamusta. Gerek mer Ayşe Hanım bibine. Ayşe Hanım vak ferişteye ki ye. Beli peyva meni çaremin peyva peyman. Ki der kede? Ez vermem usta. Kerem goval verpi. Mamos de peşiye ser çekiyor. Ha ferma var iznan. Ayşe. Ayşe. Yine sevide komik mi? No. Ayşe Ha beli beli. Tayyipet de belki Ha. ne? بله راسته سپاس آوازی اسلام Ayşe اولا برفین پیمان کنم که اولا برفین Hoş demelisin ya. Maşallah vallahi. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. Ayşe Hanımcık. Vallahi hoş demelisin. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. بهتن بین Ya mamuste ya. Ki hala. Ayşecik. بهتن بین بخوین اولا برفین Peymana Lozane Jibo Kurdan geleki harap bu.
Bele spas dikim. Peymana Lozan'e kirin bir. Peymana Lozan'e ji bo Kurdan gelekî xerab bû. Anan bên ser peyva xwanî dawî, peyva xwenevanî. Kî derkeve? Ferma balê Mîrzan. Çaya gerek mezun ne mi mamoste? Na. Ev jê bijî komenav. Ev jê bijî serenav. Komenav bi tîpê biçûk dest pê dikin. Hevalê mîzetxwaze vê hevoka jor paqij bik û şû naybenîsî. Wêna paqij û şû naybenîsî. Tamam. Li ser konevanî. Hevalê mîzet konevanî çi ye? Siyaset. Konevanî yanî siyaset. Dibêjin ya te mirovekî koneyî. Yani te mirovekî siyasî yani. Te îşê xwe berjondiyê xwe dikare bişî. Yani hevale zinar ra dibêjin kone. Ne kone var ile kone var demiş. Yani kurtazi. Kone. Mirovekî konevan. Hevale kone. Kone var demiş. Kurtazi mi? Bêdeng hevalo. Bele hevalê Mîrzan, ji kerema xwe dengekî bilind bixwîn. Konevaniya Kurdan ağlı ser ve tüne. Gelek spas dikim. Rastî jî hevokeke balkêş e. Konevaniya Kurdan a li ser avê tune ye. Tune Cudaya. ye. Cudaya. Cudaya ne cudaye? Şudaya. Tune. Cüne. Cüde. Cuda demek sanırım. Şaşnıysa. Ve bena tune ye. Bele vano, o gozanın şerê sala pêşiya me ve şerê avê. Bele vano, pênc hepeyê ve me nava havokat xebitanin spas ji bo we. Anan bên li ser karê xwe malê yê duhemîn me gotibû li ser jiyana feqê Teyran bû. Kê hazirkirî kî xebitiye? Ji xerê hevala sîdar kî xebitiye? Biraz ki heval derwarê lêkolînan de pir zayıf in. Belê hevala sîdar kerem bik. Fekiye Teyran li miksa ku gredayê cole mergê ji dayîk bûye. Lê mûks an ji mîks niha gredayê wanê ye. Navê Fekiye Teyran yê rastî jî weka di çarînê de gotiye Mihemed e. Fekî di helbestek xwe de jî navlêka xwe Mîr Mihê daniye. Ev bi xwe jî malbatek eşîrî ye. Bavkalê wî jî Dewleta Osmaniyan fermana miriyê girtine. Berhemên Fekiye Teyran, ey avê ab, şeğê senan, ber sîsê abet, hespê reş, sîsê xan dimdim. Abxas. Belê gelek spas dikim hevala sîdar. Hevalo em ê ana derbasî waneya xwe ya îro bin. Mijara me îro. Mijara me wê li ser çi bi? Li ser erênî û neyîniyê bi. Yani hevokeke zimanê Kurdî de bi çi awayî erênî ye û bi çi awayî dibe neyînî. Ana belî got em dest pê bikim ez hinek mînaka got ser texteyê binivîsînim. Qertafên neyîniyê di zimanê Kurdî de çi ne? Qertafên neyîniyê. Ne heye, ne heye, na heye, ne heye, nî heye. Qertafên neyîniyê di zimanên Kurdî de ne heye, na heye, ne heye, nî heye. Piştî got me qertafên neyîniyê gotin, ez xwazim ana çend mînakan ji we re bêjim. Yani hem mînakeke hevok çawa awayê erênî çiloye û awayê wê neyînî jê ji we re bêjim. Hûn ê jî cudabûna nebera hevoka erênî û hevoka neyînî dê baş nas bikin. Mînak ez bêjim, ew keçikeke baş e. Ew keçikeke baş e. Ev hevokeke erênî ye. Neyîniya vê hevokê çawa ye, ew keçikeke ne baş e. Ev dareke dirêj e. Ev dareke ne dirêj e. Ez diçim malê. Ez naçim malê. Ez pirtûkê dixwînim. Ez pirtûkê naxwînim. Ez dikarim binivîsim.
ez nikarim binivîsim. Min ew kovar xwend. Min ew kovar nexwend. Wan ew name şand. Wan ew name neşand. Ew cimoye. Ew ne cimoye. Yani vî awayî hevokên erênî û lêberî wan jî me hevokên neyînî dan nîşan kirin. Di mînakê de ji jor bêjim hûn xwendevanin baş in. Ev hevokeke erênî ye. Hûn xwendevanin ne baş in. Ev jî neyîniya wê hevokê bû. Piştî van mînakê ku me xwendin, yani mînakê ev hevokên erênî û awayê neyînî wan jî me xwendin, ana dixwazim ji we re de hevokên binivîsînim. Yani her du hevokê ku ez binivîsîm ser texteyê hem awayê erênî hem awayê neyînî ji wan re ez ê binivîsînim. Hûn jî li ser nûskê xwe binivîsînin. Ez her roj rojnameya ez her roj rojnameya Kurdî dixwînim. Ez her roj rojnameya Kurdî dixwînim. Ana em vê hevokê ev hevok erênî ye. Em vê hevokê bikin neyînî te çawa çêb bi? ناخون Ev ê bêjin ez her roj rojnameya Kurdî naxwînim. Naxwînim ev نهینی neyînî ye. Bala xwe bidêne li vêr li şûna D hertafa neyîniyê na kes şûnayê nade. Hertafa neyîniyê na kes şûnayê nade. Havoka kedin ez bêjim ev ê pirtûkê ev ê pirtûkê bikire rawaya fermanî ye. Rawaya fermanî ye ji kesê dowemîn yekejmar re. Dema vê hevokê bikin neyînî ev ê pirtûkê nekire. Li vêr li şûna qertafa fermaniyê wek em ji vênan dibêjin çeka fermaniyê. Em şûna vê qertafê نه qertafa neyîniyê dixebitînin. Mamoste, ez karim pirsekê bikim. Mamoste, niha em dibêjin ew kore. Ev ya peyveke erênî ye an neyînî ye. Havano min e. Gavka dijî me got. Erênî û neyîniya bûyerê têkiliyayê bi erênî û neyîniya hevokê tinê. Yani ez bêjim hevalê Yûsif hevalekî tirsonek e. Mînak Rast e. naverokeke neyînî ye. Dibe ku xweş hevalê Yûsif neçe? Ne wisa ye? Lê hevok erênî ye. Dema ku ez vê hevokan bikim neyînî çi bêjim? Ez dibêjim hevalê Yûsif hevalekî ne tirsonek e. Nana tirsonek me uste. Yani we fêm kir çawa hevan. Yani têkiliya erênî û neyîniya bûyerê bi têkiliya erênî û neyîniya hevokê tinê ye. Yani mamoste naha ez nexweş bikevim. Ev tiştekî erînî ye an neyînî ye. Tiştekî çawa ye mamoste? Hevok erênî ye, lê bûyer neyînî ye. Na valla Yani dibe ku xweşa te neçe, lê hevok bi serê xwe hevokeke erênî ye. Mamoste, valla Yusuf nexweş bikeve heye. Eva ji bo hemû jînên dinyayê û özellikle ji bo min tişteke pir erênî ye. Ya star ya. Ya deberde var ya. Ya deberde ya kaberde. Ben beri mi dit ez de bixwînim. Ben ez zende. Ya berde ez de kefate bişkilime var berde ya. Ya çi direşkir ya. Ya berde beri ez de wî bixwînim min berî min dît. Hevale burumet. Dem jeberde zve zenda tereşkir. Baş evan ez mirovekî erînî me ez bidim berî tu bixwîne paşê bide ez bixwînim dibe.
Ya çin nerine kan nerini ya? Başı to bir de ez bugün de be. Na, ne adım istiyorsan ez nak. Ne oldu? Purtuk ama be, ez nadım tu kesici. Av eli bu Portugal'da. Ta, Baş. Tabii. Ez Portugal mı hep ezdim insana. hem ez nadım. Çimen adi. Jiber ku ez dünyaya henekin neyini dilerim. Hevalece. Vallahi ecil dünya ezab erinidir ya. Jboş, Dünya ki zab hoş. dünya gelek ne pakıcın rezile dünyaya ki. Sıkat cihazna. Vallahi. Hadi bejim ev iskan tujiye. Ula jidbejim ne tücüye? Ez bim nivi iskanı tujiye. Ez dibejim kat tücü tücüye. Ya kana bunu bejim nivi iskanı valla ya. Tu çıkar mı o gene yine ya. Tücü çıkay ziyeki erini, mahattu akaz bu erini. Çıkalım ya. Höyüz mü? Çıkalım ya. Yok kumru erini de dünyayı bireni, dünyayı da hoş. Mesela Geçi tek evde mesela aşk işte. Gerek hoş. Tişteki jüver reziltir tüne. Jime kala aşkına ki. Mesela bahar işte hoş ya bahar. Bahar şu kadar şey digeri bahar. Sıkat Gerek hoş jizvistan. bre. Kad jizvistan jest. Ez teni jizvistan jest. Ya bunu dost be hevalne, bunu hebi, bunu Ne çok işte hoş. Ne bir heval. Ez heval kad bu kad haznak. Eyvallah tu kucu eyvallah jitu hazna ki eji jite hazna ki tu çumar ki neyini ya bela khode bela itebde ya Ez haskirin haznak. Ne var? ya de hala ya Zaman kala haskirin. az te hazna ki ha jana khode taze eji kira de beş mi este hazna ki kaleme bir tane abi ya hala az işte hazna ki zaten bunu ki neyini ya Dve dünyaya da jibom tene tiştik erini heye tutzani. Çi jibu da işte ereneceğin Tene tiştik. Evji çiv tutzani hevaleyeceğim. bas khad merak nakim ya jibu da çi ereni bebek Xwandina Portuge. ha Teguci Xwandina Portuge. tu khandına Portugal hazki Ez xwendekarim, doktor xwendekar. Ez şawa dikarim alîkare te bikim. Teqet min nas nakî. Vay hevaleyca doktor khandaka tu Portugal ha çavta az hayrani tane ya doktor khandaka vay ya bunu ki Portugal hazb ki Portugal bu khina bunu bana hazna ki ya Mrobe her mazna erini ye ko Portugal tu khina ya Eko xwendekar. çava ya çava doktor khandaka az hayrani tane ya kar az jibo min şerife ki mazna ko bat bisakinin o Portugal bu khina kar az tu tavra Portugal Erini bu kadar. erini Portugal Kerem ki. Tesiri de bu gotun az bir tarafı olsa. تشتغليني زين تزند بدي زين كورك جالك شنو وصلنا دست من داجي برتقال مال مصانع شيء Oo, evji سر فولكلوري كردي هناك خبط شكلية سر ماران خبطية Mardı cihana da ciki gelek erini. فولكلوري كردان da marçiye marçici digri sevan sakiniye portakal mal mısanış berhep şeriye mal mısanış berhep kere Ez de kozum bir evvel nasıl bekliyor? Buna belki gelek erini kuyaz ki. beli kan şu portakal kapıyı erini kavere Tesiri de bu gotun az zuhab taraf neyini askat ne de ne var ya ya? Teçim olsa kır. Ha? Sebepçi bu. Ben o kost işte neyini kan bu kuyun bu kuyun bu kuyuna. kaç başı kumru du kuyun uyum bunu kenet zani مثلا تدبر تروي تاش قوسا ناقش بو دست برتقال كير Kenya. ويا تاش كما يم بكنا وبخينا بكنا وبخينا Cana gidemeler. باش بانو ام درزا خبر دوام بکن اگه پرسه کسی گیتی نبین Mamoste, mesela li cemme nabejin ev keçikek ne başe. Dibejin ev keçikek baş nine. Ev çevte. نه چو توانو انا ما قلت قرطافين نينيه زارباي كرمانجي ده زارباي كرمانجي ده ما رزكر موتو نا ني ن نا اف قرطافين نينيه زماني كريدن انا اف نينا بتر علي سورانتي خبتاندن يعني علي كرمانجيا جيرين كرمانجيا باشور
الودكي اف قرطافة نينا جبو نينية تخبطاندن ليت كرمانجي ده دوا دم داوود جي إنك تخبطاندن لهر درجة جي خناغر يعني جبابي ناجي نقو تشوته ل مرو با قرطافين قومانيسان بخبطين شتر دبا مناقا كدبه جمن كزجي جبو نينية تشنا تجي بيش قرطافة ما دخبطينه مثلا في كاري مكة نابل نكة بيش مكة أو جي قرطافة كنينية تخبطاندن أو صحيح لا بيوستهم قرطافين نينية يقوم نبيساندن أمانة بخبطينهم أنا چند دفعه کردن از جور بخوینم نسر به میناک گاوالا سیدار دا میناک بجم کشاندن چاره تشتکی نباشه همان هاوک به همان آوایی موقع بشوی که دیب نویسینه کشاندن چاره تشتکی باش نینه هر دو هاوک همان واتنن لی قرطافه نینیت ورده تی گوهراندن هاوکا کدنت بجم مروف هول بده هیمبونا زمان نزوره مرد کاربه هاوکا وای که دیجی نینی بکه مروف هول بده هیمبونا زمان زور نینه یعنی بده آوایان مرد کاره هاوکا بکه نینی باشه وانو یعنی نینی بوی آوایی پیکته بگو مانو گو مگود زربای کردی بگو گلکن وش بگو زمان کردی نویسکی جی نه خود استاندارد بونه کیه وش بر جدا بونه الفابیان جی هنک پرسکه که مچوک ده زمان کردی ده حتی رو جیروشی بردوام دکن هوانو ام بردوام بکن مجارا ارینی و نینیه دما گو یک پرسکش مرو بکه برسوا پرسه مرو یا وای کی ارینی دیده یا جی مرو وای کی نینی دیده یعنی از بیشم خواهوتی آنکا و نبیشن یا نا دما برسوا که نینی به یا نجی بیشن اری دما برسوا که ارینی به لی برسف داین جی دبگو به پیوه که کرد وره داین دبگو به هوا که دریج وره داین میناک از بیشم تا هلبستین جگر خوین قد خوندنه تبدا وای برسفت کار بده یا وای کی ارینی تبیجه اری یا جی گو برسفت نینی به تبیجه نا و گودی وانو ام بده آوایم بده شوازان ام دکارن برسفت خو بدن اری او باوای کی کرتاسی خود برید کار بیجه اری جبرگو اری چی دیاره کسی گوشته پرس دکه زانه به چی پرس کریه آدوا اری من هلبست جگر خوین خواندنه تبیده که یعنی دوباره کرنا و بدنش کرنا وی برسوه هنه کیجی قربانن تدهی یعنی تدبیجه اری مخوندی باوای کش خوب آور تدبیجی yani Mamoste لفدري برسوكي وها هين زيادتر دريش بدن daha خوشik نابه چما برسوا دريش چه فayda var yani mamoste çima naha küçük gibi beje temazdaki beje eri nabe yani terna kelzani mamoste gerek vahane ki gram be gerek direj be mamoste mesela bura beje eri işte hazdıkım ez jibota demirim ez min jibota pore hospigir min jibota pore huvaçan mamoste va hin baştan yine merv terde ben ama mamoste Havali Yusuf devara ko piwis be mara bersva ko ken bebara baş be devara ko piwis be jit kar bersva ko dirij bike yani ama vallahi keyif havacı ya tamam mamoste Mamoste kara dirij bike beje ejde haznakim çimki porretetime Avano anaka az ser tahtay çand havoka binivisinem bawai erini on jiba havokan forme wan inini jmara binivisinen baş be on amadanen بدنا
Ez dikarim sibe zû rabim. Ev avayê erênî. Adem kî dixwaze bi min re were şanoyê. Adem Zelal keçikek ke gelekî rind e. Sê evokin, her sê evok jî erênînin an hevalê goyderke bi ser texteyê van evokan bejmere neyînî binivîsînin. Evoka pêşî var hevara eylem derkeve, hevara eylemkirin ke evoka pêşî havayê wê neyînî binivîsîn. Xiranik. Ez dikarim binivîsîn. Pele spas dikim, ogo ma gote bu nişuna daçaka D, tavkade ma got, nişuna daçaka D em kartafa leyniye net xebitinin. Havoka domin bila havale zinar derkeve. Fermo. Lvedeki bilme bilvisin. Ki nexwaze Dengi xwe bilindik. ki nexwaze bi min re were şanoyê. Şanoyê mamoste. Ka bixwîne evoka xwe. Ki nexwaze bi min re were şanoyê. Ki naxwaze. Hem were mamoste. Ki naxwaze bi min re were şanê. Spas dikim. Ev jî awayê wê neyînî ye. Bara havoka menî dawî jî zelal keçikeke gelekî rind e bara hevalê Yusuf derkeve. Kerem ke hevalê Yusuf. Mamoste vallahi ev zelal be ez nas dikim cîranê me. Gerçi keçke girin de ama ji bo xatirê kurmancî ez wiyem nedim bidim xuya kirin. Lijer. Binivîsînim mamoste. Lijer binivîsîn. Ji bo ku heval zanirin de çi tê guherandin. Zelal kabxîn. Zelal keçikeke biborîn. Narost he. Oh. Geleke nerinde? Zelal keçikeke Geleki ez bir arast dikim mamoste. gelekî Belê. ne rind ev jî cuda tê Cüde belê. Cüde ez xwe nikarim bu dirêj bikirim mamoste. Evet, hoş. Kerem ke spas dikim. Paşa vano vî awayî em gêştin dawiya derseke din ji rê zimanê Kurdî her hafta û godît em her hafta mijareke distînin bi vî awayî em ê bi hev re berdewam bikin. Berî ku em dersa xwe biqedînin ez xwazim karê malê jî ji were diyar bikim. Mamoste, man pêşbaziyê çê nakin. Allah sibah xwe zekim me gober ders xelas nebede em pêşbaziye bilîzin ya. Baş valî em pêşvaziya xwe jî bilîzin. Em pêşvaziya xwe jî bilîzin lê pêşî em karê malê binivîsînin û çêtir bike. Valla mamoste, tu dizanî ji piştî vê qursê
ام ادي لك حواجي فال استقاد ليزن والله انا كان ده جوكي جبردان يا والله ام دليزن يو ما كيديكو لك حواي جم اوكي الاستقاك دم بلستنا والله بركي فامش فيرات يا هوا من قلبي بين إيراني شو هذا فكرة يا ولي جا أشان يزكون كيا يعني تو قهوة وكي دليزي تو خازل في درجة وكي بليزي يعني أرمان جيت يعني تنيب معي يعني ما خراب دبا ام اوكي بينن نبرة درسنا مش خرب بليزن Tamam onu bes tamam em pêşbaziya xwe jî bilîzin lê pêşiya bi karê malê binivîsînin karê menî malê wek her carê dîsa 5 peyvê me henin em ê nava hevokê de bixebitînin va pêş peyvan ji me re nava hevokê de bixebitînin wataya wan peyvan hûn ê ji ferhenga derxînin karê menî malê yê din havano heftaya çû me navê xwarina nivîsand Haftaya peşiya me her havalek navê merivên xwe binivîsînin xizmên xwe nêzîkên xwe yani ji bir xweş ku biran destê bikin û hetanî hemê kes û merivê û nêzîkî me ronîn baş vano eger her kesî pejirîne em pêşvaziya xwe jî çêkin û gavalê xelek got lê ka kîvê pêşvazî ji me re bêje çi rotê lîstine pêşvazî Yani mamoste listi. ha valê Yusuf Mamoste. Peyvek. Tu didî di wê peyvê de ku wexta ew hevalê ku wê peyvê ji mer bibêje bilîzan jî binê li ba wî jî 5 hew peyvên qedexe dibêje ew 5 hew peyv girêdayê wê peyvê ne yani alaqa bi wan bi hevdûre heye û nikare wan peyvan bi kar bîne qedexe yani ew peyv wek tîpên qedexe nikare bu karbine. Listik var değil istim mamoste. Bele bele mi film kir. Başa em dest û çavî em dest lîstika xwe bikin. Em ê careke din porê bikin di kom. Bara vê carê hevala Dîlan, hevalê Mîrza, dayika Fatê, hevalê Yusuf, hevala Berfîn. Bara ev pênc kesan grûpek bin. Wekî din jî hevala hevalê Xelef, hevala Sîdar, hevala İlem, hevalê Zinan, hevalê Bişar jî komek bin. Tamam mamoste. Bala anaka bala berdevke vê komê hevala Dîlan be, berdevke vê komê jî bara hevala İlem be. Başa mamoste. Ana bila koma yekê were. Ma got bu hevala Dîlanê, kerim ke hevala Dîlan. Peyva te ev peyvên qedexe evin 1, 2, 3, 4, 5 Wextê te deqewnî bike te hemen karê Ne mamoste? çi ye? Tiştekî gözlerine bin naskrit de ne iş diye. Beri gelek yani. Her mukerrem bek wextê te dişe deqewnî wextê te heye Azadi. Azadi. Şoreş. Na. Berhudan. Na. Azadi. Biji bratiya gelam. Varla mı ben Yusuf brava. Serdest. Şervan. Serdest. What is serdest? Serketin. Nezik bu. Nezik bu. Serketin. Nezik bu. Şoreş. Nezgi veji. Dede. Nastranan te goten. Nastran da te gotin. Allah Allah. Allah Allah. Mamoste lan hadi ya. Gul be aşk beddi. Düşmün. Karşı düşmün meroçtike. Emberi düşmün. Şervan. tamam tamam şovti peyva dijmin heye Düşmün. Oo, sefer ben mi? Ama
Çini bir sandım. Mamoste Ya mamoste valla. Peygamber serxabın bu. Pişten ne ko? Ama hep şkiyi kadar تقول ناوستران تقول تتبو تقومك جي هي خلاص دبو Aklım nadir. باشا وانو ام بردكي كوما دومين بستينن هوالا ايلم كرم بك طيبة تابن طيبا قد خجي ابن وقت تجي دقيقة ونيبك تكار دسيبك Şimdi Lukune Le pole. Ne poleni? Tabii sana. Çidikin Mektep Ders çelikin. Perverdeyi zman çekin. Ez derim Mekteba Dibistan mezin. Mezinavi Mezin Zaninge. Zaninge ya bu sen deli çava. Da bukri. Samardan kazanç dikin. Abi bir çar kazanç kir. Valla adam da abi bir Ben bu khairat ta. Kilo abi bir şey. Zaninge çiyor. Zaninge. Cilt merifte de zat. Dukhune de merveki mezin. Allah vallahi. İnsan belki de kumardan da ki ama aşkıyla kazanç. Var ya faşi kazanç biken bu aşı. Tamam, gol ve peşbaziye koma domin serket ama piroz dikin koma yekemiji hatani care kadın inşallah şansa keyfreter. Koma yekemij koma domin re biletin listika Murat Batki guhertim gol salona şanoya ya mazın ya şaradariya bajari mazı Ahmedi var listen her yek jehvale dere bilete kebistine. Başı. Bugün haftaya bir peyve gomenivi sandın şaristani vedeki çavutavano bir dozi ne bir dozi şaristani bir dozi kadehe şevaz rebaz nav bu kalini bxebetinin vakit ji nave merve foni binivisinin ve haftaya bir mücarek edinre em hevidarım dileki hoş ودمك خوش جون در باسكن حطاني حطايا بمين خير وخوشيه ده روج باش Kubaş mezekin. هذا ضمن فترة مستف تجي بخرينا. Ya denci verdim. Roş. بخمل وروشه شيرين وخوشه شيرين وخوشه